عشان السنه الجديده كده تبقى جايه علينا وكل حاجه نظيفه. بصوا بقى اهو، شايفين الميه بتاعته عامله ازاي؟ تمام كده. انا عندي واحده زي دي تاني في الصاله بس هجيبها. تمام. واغسل وكمان هغسل الحته اللي قدام باب الشقه اللي هناك دي، وهغسل كمان دي كده نبرموها بالشكل ده اهو. هاتها حطها هنا اهو. دي كمان لا يا بابا عشان اعملها بالميه دي اهو. شايفين احنا كده بنبلها بس. تمام كده. وهاخد الميه بالكرور اللي هنا، كرور واريال، وحاطه خلطه بيضه كمان في البانيو مع البتاع دي. هاخد بس منهم يجي شفشقين كده وايه. بس انا عشان عايزه راس السنه كده يبقى شيك كده، السنه الجديده تبقى حاجتي نظيفه، مع ان هما نضاف وزي الفل. حتى شايفين الورد بتاعها عامل ازاي، يعني مزهزه، ولكن انا عايزه اغسله اكتر، يعني عايزه اخليه يبقى مزهزه كده احسن اهو. وعايزه اقول لكم كمان على حاجه، طبعا عشان عندي في سجاد بقى، في سجاد كبير بره في الصاله فرشاه فوق الموكيت اختي دي الكبيره. تمام. بس بصراحه السجاد ده نظيف. انا بقى ان شاء الله يعني بلاش اقول الكلام ده في الحمام، ولكن ساعة ما انا اجي بقى قبل راس السنه كده بيوم هدعك بشويه اريال وشويه ديتول بس، مش اكتر من كده. طبعا انا هسيب دي تتشرب ونرجع لكم تاني بقى وانا بدعك. بصوا يا بنات انا خدت اهو شفشق بالمنظر ده وهدعك اهو. عايزه اقول لكم على حاجه، الدنيا تلج تلج. الساعه 2 بالليل دلوقتي الساعه 2، بس انا قلت ايه. نعم. استني واحده بس، ارفع رجلك ارفع رجلك. بس انا عايزه ريحه الشقه كده تبقى ايه، فله. انا بس بصور بايد وايه بدعك كده بايد. خلصها بقى كلها كده وارجع لكم. بصوا يا بنات ادي خلاص انا كده خلصتها اهو بالمنظر ده، خلاص خلصت ماشي وتتصفى. انا بقى هعمل دي ادعكها دلوقتي. دي بقى المشيه الطويله بتاعت الايه الطرق عندي، خلاص طويله كده وعريضه، فانا ايه برضو هعملها هدعكها برضو دلوقتي. هات ماشي. اخلص بقى واوريكم. دي يا بنات بقى المشيه الطويله بتاعت الطرقه. عايزه اقول لكم شايفين الشعر ده، الحاجات دي تتشال يعني ما تسيبوهاش في الفرشه طول ما انتوا شغالين. لقيتوا حاجه زي كده تتشال. ادعكها بقى واخلصها وارجع لكم تاني. كده يا بنات خلاص خلصنا اهو. طبعا انا حطيت دول بس كده. قوم يا ولد قوم اهو. طبعا انا كده خلاص خلصت من هنا. هطلع بقى اللي في البانيو ده واحطها هنا وادعكها بالفرشه. هي اصلا ما فيهاش حاجه بس عشان وقع عليها قبل كده لبن، فاهماني ازاي؟ كانوا العيال بيشربوا لبن على الصبح قبل ما يروحوا الحضانه فوقعت. يلا اطلعها بقى واركبها. بصوا يا بنات دي كبيره جدا على الحمام، شايفين عامله ازاي اهو. بصوا كبيره جدا. بس انا هعمل ايه بقى، انا حته حته كده هدعكها وهكمل، فاهمين ازاي؟ بس دي تقريبا مش عارفه اصور بقى فيها. بصوا بقى يا بنات انا دعكتها تمام وبقت بالشكل ده تمام كده. طبعا انا حطيت المشيه مش ماشي دي، دول بقى يتصفوا قصدي دي بس ادعكها هي والمشات التانيه ادكهم كده لان دول بساط. وانا بصراحه يعني روحي طلعت والدنيا تلج. انا بصوا بقى ايدي كلها متلجه وجسمي كله متلج. بصوا بقى دول كده هشطفهم بس بعد ما دي تخلص والكرو ده. بس انا بصراحه مستخسره الكرو ده والسيفون والاريال دول مستخسراهم. هجيب كذا حاجه كده من عندي وسخه وايه واغسلها كده ادكهم فيها وخلاص، يعني مشيات حاجات زي كده، لان بصراحه خساره دول، خساره بصراحه يترموا في الميه كده في المجاري وخلاص وتسحبوا. لا هشوف اي حاجه واعملها. بصوا يا بنات انا جبت البطانيه دي لان بصراحه كانت وسخه عندي وشايفين عامله ازاي، طبعا مليانه وسيخه. فانا طلعت ميتها اهي. انا بديت ادك فيها شويه بصراحه وهفضل ادك فيها كمان شويه وبعد كده هرمي الميه تمام كده. بصوا يا بنات انا طبعا عندي الموكيت دوت هغسله يا بنات. طبعا اديني غسلت اهو، غسلت كذا حاجه ماشي. انا لسه شاطفه دي دلوقتي، لسه شاطفاها يعني. الحاجات اللي هناك دي كلها ما شطفتهاش، البطانيه الكبيره والسجاجيد اللي لسه اللي هناك دي تمام. ده بقى اللي لسه شاطفاه دلوقتي. طبعا هنا بقى البانيو لسه بيتملي اهو تمام بيتملي. هخلص بس كل ده يعني، دي هشطفها كمان مره وبعد كده اشطف البطانيه بعد ما ارمي اغير الميه بتاعه البانيو تمام. وبعد كده بصراحه بقى هحطهم يتصفوا لحد الصبح. انا دلوقتي الساعه 3 بالظبط 3 الفجر تمام كده. يخلصوا بقى يصفوا خالص بعد الفجر. ممكن انشر منهم البطانيه
ودي تمام كده، او ممكن ننشرها مع بعض برضه.